Faaauauina le fonotele le ekalesia faapotoptonga kerisiano i Samoa. Le Faaauauina pe o le Polokalame o le Soalepule i lunga o le EFKS TV. Na tuina atu se fasease tasio pulenga e te tawana tau fia le Polokalame. Ono le talanoaina o mata upu e langa i finangalo tangata lautele ai maise o le ekalesia. Pe ta iwa mafuli le tele langolango le Faaauauina pe o le Polokalame. Ono le tele o mata upu o faamalamlama inai. E mo le sila fia e tangata alotu ma le lautele o la tunuu. Ua whaalua i leona avatu le nei mata upu le fono tele ma te ena lava. O le Polokalame o le Soalepule na amataina le tausanga i lua afelua se fulu. A o loma le palo ta tele o le lua afelua tasi. Ma na nga i whatala no mata upu o ngaunga. Ma le maale ale. Ai mai se le whai ngā malo ma upu whai. Ma whaamalamlama ina i nisi o mata upu o ngaunga. Lea sa tapuna tala no ina. Ai mai se televise. Ma la leo le malo. O le Polokalame na amataina ma whaafoe e pai ali i le vasa tapuala o lo apu. Ai o lala i Samoa nei. Peta iwa se e atu o ia male a inga i Amerika. Ma o lo o ia whaafoe ina pe le Polokalame i po a solulu ma so wharaile. E whaonga ina e fsota inga whaona po nei. Ma o lo o tele ina whatala noa i minista o le kabineta.